Good afternoon, ma'am. Ma'am, how is I am taha na kainom video masam kata same gitu bunyi ko. Video masaj sih angka sih. Koi SSSGD exam sih 2025 ke sih form thaba hore. Aduga magi exam na January natra February habne adu January da tarak pe yabi chance wang na le adu tha manga da ngasi le ko. September, October, November, December, January tha manga le ri han lo bi hai. Tha manga si da koina pa du ji subject mari ne ba aduna koi SSSGD je karo mark se mamang ju lan manung ne haraga karo mark se zar hingal le ko. Mamangi lan lai ta kan da 61 da OBC ki karo mark oi bu do handa ki lan manung gi lan manung da thagi SSGD exam da handa haido ki bu do mark loi wang nei karo mark hingal le ma'am hai nei bu ko. Aduna hanak su hojik si internet thing dore na hojik si notice thokre ai hojik pung om hel labani adu internet ngalai thingani aduna aina sida video simori atai na teba SSGD je ekoi ge ai live class su tawe live class taw basi internet thing amin upai leite yaraga de ekoi gi manang nak pata leba sata sing na handak ki de khudong sabal longning ba hai tare ko handak ki SSGD de ai thabam di phangong de ade khanba leitar manang nak pa ai samak lang thaban nei ne ko lang thaban kun ja awang lai kai den ai coaching tawri se asida manang nak pa sida leba sata leraga di offline class oina adum sata khara yaw ya gi ne IGBS ahum taw bane ba offline gi ko BS tu mi BS mam mi ku manga taw bane du 30 time ban su ba yaw re mi manga tru wale full mi tram ni trawa yaw budi ya gi ni ko adu offline di yaw na phai ai wakhan di live class taw bu internet si irang se thinga kan di bera tai class taw ya roi bu ko sumaina khara leira problem je aduna sata sing da hoji internet thing ring si da ina si thag ning ji adu gi ni ko aina hoji si SSGD kwai dagi hangan ba question type amar 4 killer method pan ba ko sigi 4 killer method pan ba ai 4 killer method se si use taw ba du gum question kwai hangan ba amaka ai holam ge sida ma ha lupa 8400 ever se PQR da sigi ratio di ne have ne yenari ratio ji 2:3 amana 3 amana 1/3 ni side ji ke do tare si ratio je ke do ba akoina mapum thana hona ge thar di ma kha da 3 lebni 3 puri di si 2 tar ni 3 puri di 9 tar ni si 3 puri ka mara 1 tar sumana ratio ji mapum sat ka da ko kana puri gi ba 3 puri gi be ni ko aduga man r ge share ha bane ba apun ba pasa ye nari du na si ni adu r ge share hanga di akoin do du sia PQR r share ji 1 ne apun man kya 9 10 11 apun mo te ki manung da ana phangi je 1 ne ba trying to aman adu di apun mo paisa 8400 manung de kya tar ne adu to amna ka tar ne trying to ka di 700 tar smai da udana r gi sha je 700 and hot ka ne smai na ko 4 km to fan ni ma'am yong live ni ko kana go masi ang ka ji smai na isam sam na coaching yaw do hot pang ma sata di coaching la udru su ya wi yare ko akhoi yam son ma sata leiri ko makhoi di coaching da ka di khara oini ko aduga angka hairaga su matam yam tappa sata leidna mogi de mukta di coaching da ka do moini ko ma'am aduna hojik se aina ko aina coaching tawbagi sata khomani hairasu yabudi yare ma'am ain tawisi atina taba asagi competition du wanga mena sigi SSC GD exam je manipugi vacancy tongana reserve leiba thau phangbadi yam chance wangba corruption leitaba koi manipu sagai thauti tananga moidawni na ko vacancy su yam han dakse tahu bia ba dum chance moi bani na manang nak pa ai manang nak pa jaga da leiba sata sin coaching offline class yar gadi law bana phai ha bu ai sum haijage na to we wane ko ma'am interest level sata yawra gadi 7005 047287 ai number ji dam contact tor piani aduga asagi aina so video khara sata ai offline viewer gi khara online viewer gi hetare ko YouTube viewer gi khara sem ga do sungai net ya dadi upai lei ruidune ba aduna ma'am offline class da khidang ko jawning ba sata le sum yawra adu internet hanga kan da so ai mati no mati ke ma'am gi ko